reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza inshuti bavandimwe muryango mugari w'akadasohoka bakunzi ba TV Dunia ni Kote. Nongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi mbifurije amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yanyu. Tuba tugarukanye byinshi cyane, tuba tugarukanye amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia ni Kote. TV Dunia ni Kote ni umurongo mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Ni ku itariki ya 23 rero z'ukwezi kwa 11 2025. Ni byinshi tuba tugarukanye nabyo, ni byinshi tuba tugarutse tuvuga byimbitse kandi byeruye utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia ni Kote. Ni amakuru adasanzwe rero, ni amakuru kandi aba yimbitse yeruwe ya prota yeruye utasanga ahandi hano di. Nyuma y'uko rero ibintu bikomeje kugenda bizambazamba mu bice byinshi bitandukanye by'abari mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko ibice byinshi bikomeje kugenda bigaragaramo imirwano muri Sud Kivu, abarundi bagakubitwa uko umunsi ugenda uzaza undi, abarundi bakarenzwa imisozi ndetse n'ibibaya. Ubu ngubu ibintu byongeye guhindura isura ndetse kandi ibintu byongeye gukomera cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho muri rusange. Uti rero ibintu byongeye guhindura isura, byongeye gukomera gute? Igisirikare cy'u Burundi FDNB nyamuneka biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko habaye imirwano ikomeye cyane yasakiranyije abasirikare ba FARDC mu misozi yahitwa za Karungwe, Muheta n'ahitwa Kitara muri Uvira. Ni imirwano yasakiranyije icyitwa abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'Abarundi, nyuma yuko abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'Abarundi bakomeje gushinza uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kugambana ku rugamba. Ibi rero bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi bikomeje kugenda binahindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi muri twebwe turi kwibaza batise ibi bintu niba bikomeje kugenda bitya, igisirikare cy'u Burundi FDNB cyangwa se abasirikare ba FARDC niba bakomeje kwikoma abasirikare b'Abarundi mu kubagambanira ku rugamba. Ibi bintu igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe? Bigashurana ndetse kandi bikaba n'ikibazo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Turagaruka rero mu bwisubiranimo bwabaye ahitwa Kitara muri Uvira ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Tuze tunagaruka ku mpamvu ziri gutuma igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kikoma cyane uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, kuko ngo abasirikare b'Abarundi bari kugenda bagaragarwaho n'intege nkeya ndetse kandi abasirikare ba FARDC bagashinza igisirikare cy'u Burundi kugambana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho uko umunsi ugenda uzahaza undi. Turagaruka kandi tukiri muri Sud Kivu, turagaruka ku mihanda bivuga yuko yafunzwe n'umutwe wa M23 iva Uvira yerekeza Bukavu. Imihanda iva Bukavu yerekeza Uvira, imihanda ikomeje kuvugisha umugabo igasiba undi, imihanda ikomeje kuvugisha umurundi igasiba undi nyamuneka. Turagaruka kandi tukiri kuri situation y'igisirikare cya FDNB. Hari agace ko muri Shabunda kakubitiwemo abasirikare b'Abarundi mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Benshi muri bo bafatwa nk'amatekwa, turaza kubyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Turaza kwikoza mu gihugu cy'u Burundi, tuze kugaruka ku ruhande rw'imikoranire hagati y'igisirikare cya FARDC n'igisirikare cya FDNB. Hari kubaho ngo icyitwa gucekinga cyangwa se gukontorora uburyo igisirikare cy'u Burundi kiri gukorana bya hafi n'umutwe wa 23, ariko ntabwo twarenza ingoyi yuko ngo ibi byose biri kuba hagati ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi biri guterwa n'icyitwa ingengabitekerezo yimitswe n'igisirikare cy'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi bivuga yuko ngo bamwe mu basirikare b'Abarundi boherejwe muri Kongo, abenshi muri bo ngara Perezida Evariste Ndayishimiye yohereza ngo bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi, akababwira bati mujye kurwana na bene wanyu kuko nibo n'ubundi duhanganye nabo. Ibi rero byatangiye kandi bikomeje no kugenda bihindura isura nyuma yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi cyagiye gipfusha abasirikare muri Kivu ya ruguru. Mwagiye mubibona uburyo bakubitiwe muri operation za Sake Goma hara mwibambiro, mugenda mubona uburyo za FDNB zakubitiwe muri ya misozi yegereza Minova, mwagiye mubibona uburyo FDNB bazikubitiye muri ya misozi ya za Warikare, n'ubu ngubu n'aka kanya bakaba bakiri kuzikubita. Mwabonye uburyo FDNB bazihondaguriye ahitwa za Rushuru, ukuntu bazikubitiye mu misozi ya za Rubero. FDNB aka kanya ikibazo gihari ndetse kandi gikomeje no kuba ihurizo
abagore bafite abagabo mu gisirikare cya FDN bimwagiye mwumva uburyo bakomeje kugenda bikoma bya hafi igisirikare cy'Uburundi bavuga bati ibibazo dufite aka kanya tubiterwa n'ubutegetsi buriho bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubutegetsi navuga yuko aka kanya bufite ibibazo, niyo mpamvu njya mvuga ni nagatera nzamba kanyina wa nzamba mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye bikomeje kuzambana ndetse kandi bikana mukomerana cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni igisirikare cy'u Burundi rero aka kanya turi buze kugarukaho ndababwira impinduka zakozwe mu gisirikare cy'u Burundi kuri bamwe mu basirikare bakomeye bari baroherejwe ku butaka bwa Kongo ku gisirikare cy'u Burundi. Turagaruka kandi ku basirikare bagera kuri 3 bafunzwe, harimo uwitwa Nduwumwami Fred watawe muri yombi. Turamugarukaho. Uyu nguyu ni umurundi rwose watawe muri yombi ashinzwe kugambanira igisirikare cy'u Burundi. Turagaruka kandi kuwitwa bamwita nde nibagize izina rye, bamwita ngo ni Nsabimana Kirizo, nawe yatawe muri yombi. Bikavuga yuko uwa gatatu bamwita Gasirabo Tuse. Nyamuneka abo bose batawe muri yombi bashinzwa kugambanira igisirikare cy'u Burundi mu mujyi wa Uvira no mu bindi bice bitandukanye bya Sud Kivu, aho ubona yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi binahindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi muri rusange. Ibi byose tukibirimo turaza kugaruka mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana mu duce twinshi dutandukanye twahariya muri Sud Kivu, ariko nanone tubihuza n'ibiri kuba ku ruhande rw'igisirikare cy'ubundi munyihangana, ariko gripe zimeze nabi muri no minsi rwose, imvura imaze iminsi igwa, amagiripe ameze nabi, ubona ndi kwikora ku zuru, wenda bishobora no guteza ikibazo kimwe kuko abantu ntabwo bagira, abantu batekereza ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nako kaba kagomba gucamo. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugenda rivugwaho byinshi cyane ndetse kandi byinshi bitandukanye. Nyamuneka ni ishyaka rya CNDD-FDD riri kuvugwaho icyitwa ubujura buri gukorwa namwe mu bayobozi babarirwa mu ishyaka rya CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya ibintu bikomeje kumubana ikibazo nyuma yuko igihugu cy'Ububiligi kimwishyuje amafaranga cyamuhaye mu rwego kugira ngo asapotinge iyi FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu yandi makuru adasanzwe tukiri ku ishyaka rya CNDD-FDD. Turagaruka ku cyitwa abayobozi bivuga yuko bashyizwe ku rutonde rw'abashobora gutabwa muri yombi mu ishyaka rya CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi. Byose turabyinjemo tumenye uko bihagaze. Turagaruka mu ntara ya Rumonge aho icyitwa imbonerakure zamaze gutekerezwaho mu buryo bwimbitse kandi bweruwe. Bikavuga yuko imbonerakure zigiye kuvangwa na FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 igahungira Kongo no mu bindi bice bitandukanye byano muri Afurika y'Iburasirazuba. Bikavuga yuko rero kuvanga FDLR n'icyitwa imbonerakure n'ubundi n'ibintu byari bisanzwe, ariko ngo bigiye kuba mu buryo bwimbitse bweruye, buri muntu wese akabimenya yuko iyi FDLR yavanzwe n'icyitwa imbonerakure. Ni FDLR n'ubundi yagiye ivugwaho byinshi cyane uburyo ikora cyangwa se imigirire n'imikorere yayo, bavuga yuko rwose isa neza nk'iyizi imbonerakure, ariko noneho Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yabyemeye yanabisinyiye yuko ngo icyitwa za FDLR zimwe muri zo agiye kuzigira gutya agahita zishyira hagati mu cyitwa imbonerakure. Byongera ku bamwe mu basirikare ba FDLR barenga ibihumbi n'ibihumbi bashyizwe mu gisirikare cya FDNB bari gutezwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye agashinzwa n'igihugu cy'Ububiligi yuko misiyo y'aba FDLR n'uburyo bw'imifatanyirize hagati ye na FDLR ngo atari kubigendamo neza. Ubwo rero ntumbaze ati Evariste Ndayishimiye ari kubigendamo nabi gute. Ibi ni ibintu buri wese yakwibazaho ndetse kandi bikaba n'ihurizo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Turagaruka kandi mu yandi makuru adasanzwe avuga yuko ibintu bikomeje gukomera ku witwa General Prime Niyongabo, nyuma yuko General Prime Niyongabo nawe bivuga yuko aka kanya ari muri risk zone rwose. Perezida witwa General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ari muri risk zone zimeze gutya, arashinjwa ndetse kandi arakekwaho ubugambanyi ku ruhande rwe, yuko ngo ashobora kuba hari byinshi ari gutekereza bigomba kuvugwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu bugambanyi bukomeye. Uyu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko General Prime Niyongabo ngo ashobora no kuba nawe ari ku rutonde rw'abantu bagambanira uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone aya ni amakuru mba nahawe na bamwe mu nshuti z'akadasohoka ziri hagati mu gisirikare cy'u Burundi zimbwira ziti ariko nubwo ishusho y'igisirikare cy'u Burundi muyibona gutya,
nubwo igisirikare cy'ubundi mwumva ngo hari abasirikare bagombaga guhabwa amafaranga yabo, bagombaga guhabwa mu mamisiyo bagiyemo za Somalia, bagombaga guhabwa mu masiyo atandukanye bagiyemo muri Congo, aka kanya bakaba barategereje amakonti bakaba baraheze mu kirere aho guhembwa amafaranga yabo, ahubwo bagahembwa ibinyafu cyangwa se bagahembwa ibihano bikakaye bya gisirikare. Biravuga yuko ibintu rero bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Tuvuyeho gato rero muri Repubulika y'Igihugu cy'u Burundi turajya za Rumonge, abaturage bacyatabwa muri yombi, abanyamurenge bakomeje kugorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo nabyo turabyinjiramo tumenye uko bihagaze. Turagaruka za Makamba, turagaruka za Cankuzo, turinjira za Kibuye muri Bujumbura, aho bivuga yuko ngo bamwe mu basirikare b'Abarundi bashinzwa gufata abagore ku ngufu. Ibi byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze, tumenye n'ikiri kubitera. Ese abasirikare b'Abarundi baba bafite uburwayi bw'indwara zo mu mutwe cyangwa se ni ikindi kintu kiri kubitera? Aho binashinzwa igisirikare cy'u Burundi yuko ngo bamwe mu basirikare benshi igisirikare cy'u Burundi bavugaho gukoresha ibiyobyabwenge. Byose rero turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo. Turagaruka kandi twinjira mu yandi makuru adasanzwe muri teritwari ya Masisi. Turinjira ubwo twagiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ubwo ntabwo narinjiyemo neza nubwo mu mfunyapfunyi none hagarutse, ariko turinjira mu bitero by'aba FDLR bakomeje kugaba baturutse muri parike ya Virunga, muri Sake, mu misozi nka Kimoka. Ni ibitero bikomeje kwibasira societe civile, ni mu gihe kandi umutwe wa 23 ukomeje kuvuga yuko icyitwa Sake cyafashwe aka kanya cyose kiri tototombe, ariko bamwe mu baturage bakavuga yuko ibibazo hano ku butaka bw'igihugu Repubulika Demokarasi ya Kongo mu misozi ya Sake, cyane cyane iriya misozi ya za Kimoka ndetse n'iriya misozi ya za Bihambwe, ngo dutero shuma tw'aba FDLR mu mazu y'abaturage dukomeje kugenda twiyongera. Tukiri muri teritwari ya Masisi hari uduce twafashwe n'umutwe wa M23 tugarukaho. Turagaruka kandi ku misada y'abasirikare ba M23 yazanywe ivanwe ahitwa za Mugunga, izamurwa ku muhanda Sake Goma iciye hara ku muhanda Bambiro, izamurwa yerekezwa mu misozi nka za Bugembwe ndetse na Busangara. Turagaruka kandi mu misozi itandukanye ya za Kinyambuho, Kagera, Nyakakoma, teritwari ya Rushuru ikomeje kongererwamo abasirikare ba M23, ari nako bivuga yuko icyitwa za Wazalendo zikomeje gufatwa uko umunsi ugenda uza haza undi. Turabyinjiramo rero turaza kwikoza mu bice byinshi bitandukanye, mu misozi myinshi itandukanye. Turagaruka mu misozi myinshi itandukanye yo mu gihugu cya Kongo. Turagaruka ahitwa za Butembo, hakomeje kurundwa abasirikare benshi cyane. Ni FRDC ikomeje kuzana abasirikare benshi cyane mu rwego kugira ngo ngabirizemo icyitwa operation ishobora kuba yakorwa yo kwataka icyitwa Butembo ku ruhande rw'umutwe wa 23. Hari imisozi yo muri Warikare iri gukorwamo deployment. Ese iyo misozi ni yihe? Byose turabyinjiramo tumenye uko bihagaze muri rusange. Ariko nanone turaza kwinjira mu yandi makuru avuga yuko igisirikare cy'umutwe wa 23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo bagikomeje gukora imikwabu mu mujyi wa Goma. Byose turabyinjiramo tuza kumenya imikwabu yakorewe ahitwa za Rutoke, imikwabu bivuga yuko yafatemo za Wazalendo zigera kuri 43, tumenye uko bihagaze. Turagaruka kandi nanone mu yandi makuru adasanzwe bivugwa yuko urugamba uko rukomeje kugenda rukomera, Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvuga ndetse kandi no gutangaza yuko umutwe wa 23 ngo uri gukora ibikorwa by'icarubozo ku ruhande rwa societe civile hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ayandi makuru avuga yuko ibintu bikomeje gukomera ku ruhande rwa Kisekedi Shirombo nawe aka kanya agiraniwe, bikavuga yuko kandi aka kanya Kisekedi Shirombo nawe ngo akomeje kwiyegereza FDLR, abenshi muri bo akomeje kubahereza inshingano zo kumucungira umutekano, nyuma yuko mu gisirikare cya FRDC aka kanya hakomeje kugenda humvikanamo ibikorwa bibi cyane, bikomeje kugenda byiganzamo cyane ubwumvikane bukeya bushingiye ku bikorwa biri kugaragara hagati muri FRDC ndetse kandi no muri leta ya Kinshasa. Aka kanya nayo bivuga yuko yamaze kugaragaramo icyitwa akaduruvayo kadasanzwe, akaduruvayo ndetse kandi kiganjemo ukutumvikana gukomeye gukomeje no guterwa ngo na guverinoma
igihugu cya Kongo yananiwe gukemura bimwe mu bibazo bikomeje kugenda bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, induru ni nyinshi cyane ku ruhande rw'abaturage bavuka za Rumonge, induru ni nyinshi ku ruhande rw'abaturage bavuka i Makamba mu nkengero zihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abaturage batuye Rumonge ndetse kandi n'abatuye za Makamba n'abatuye mu mujyi wa Bujumbura bari gushinzwe gukorana bya hafi n'icyitwa M23 ndetse kandi n'icyitwa Red Tabara. Ni igihugu cy'u Burundi rero, ni igihugu cy'u Burundi imbonerakure zikomeje kwirara mu baturage zigakora ibisa nk'ihohoterwa nyamuneka. Ibi rero biraza kurangira gute ko uko umunsi ugenda uzahaza undi ariko bifata ishusho yihariye, kandi ishusho yihariye cyane iri kubangamira cyane societe civile y'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuga kiti twebwe ibi bintu ntabwo turi buze kubyihanganira, nubwo abaturage benshi bakomeje gutabwa muri yombi abandi bagahanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi, batari ko ikigenderwaho n'ingengabitekerezo y'ivanguramoko ikomeje kugenda iyogoza igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza kuri situation idasanzwe. Ishyaka rya CNDD-FDD rero aka kanya turi kuvugana, ishyaka rya CNDD-FDD hari abanyepolitike bayoboye intara zigera muri 2 bamaze gutabwa muri yombi. Turi buze kugarukaho tuze kumenya n'icyatumye aba banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi batabwa muri yombi. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera ndetse kandi bikomeje no kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi muri bwebwe rero tukibaza tutise ibi bibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi biri buze kurangira gute, iherezo ryabyo ni irihe, bigashoberana cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku zindi situation zidasanzwe ku ruhande rw'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko Evariste Ndayishimiye afata umwanzuro wo gufunga bamwe mu banyepolitike batandukanye nabo turi buze kugarukaho ndetse n'abashinzwe inzego z'umutekano. Abaturage bakomeje kugenda bamaganira kure ibi byemezo bikomeje kugenda bifatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko Colonel Bofondore Yaho wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi atawe muri yombi, agasimburwa n'uwitwa Jean Bosco Niyonsenga. Uyu nguyu akaba afite ipeti rya liyetona. Benshi mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kuvuga bati twebwe ntago Ndore Yaho niba koko ibyo bikorwa byo kuba yaracuruje ikahwa ayohereza mu gihugu cy'u Rwanda akaba yarashakaga amafaranga ndetse kandi bikavuga yuko uyu Colonel Ndore Yaho yari afite icyitwa imfubyi arera mu gihugu cy'u Burundi zaryaga kuri ayo mafaranga. Niba nibyo bicuruzwa bicuruzaga abyohereza mu gihugu cy'u Rwanda, ntago yagakwiye kuba abizira. Ibi rero Perezida Evariste Ndayishimiye ntabikozwe. Wasimbuye Colonel Ndore Yaho uyu witwa Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga. Nyamuneka Jean Bosco Niyonsenga, urwego rw'ubutasi CNR rw'igihugu cy'u Burundi rwamaze gutangaza yuko uyu mugabo nawe amakuru y'ubutasi yamaze kuvugwa ndetse kandi yamaze kujya ahagaragara, nuko nawe ngafite uruhare mu kwifatanya n'icyitwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu bice byinshi bitandukanye, uru rwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'u Burundi rukomeje kugenda rufata abantu benshi cyane. Abenshi muri bo rero biravuga yuko hashingirwa ku gukurura amakuru ashingiye kuri za mudasobwa zabo bakoresha, imbuga nkoranyambaga bakoresha, amatelefoni yabo bakoresha, hagasangwa hari bimwe mu bikorwa bitandukanye by'ihererekanyamakuru cyane ku bijyanye n'ibyo ishyaka rya CNDD-FDD n'iby'igisirikare cya FDNB n'izindi nzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi bategura, biri gutangazwa ndetse kandi biri gushyirwa hanze na bano benshi bakomeje gutabwa muri yombi. Ariko ibi nubwo bikomeje kugenda biba, abaturage mu gihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bakomeje kuvuga yuko bababajwe bikomeye cyane no kuba ngo abanyamurenge bari guhungira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Abenshi muri bo bari kugira gutya bakicwa, abandi bagafungwa, bakanafungwa namwe mu Barundi babacumbikira mu buryo ngo butemewe.
biravuga yuko rero ibi bintu bikomeje kugenda biteza akaga ndetse kandi bikaba n'ikibazo ku rwego ruri hejuru ndetse kandi ukabona yuko ibi byose nibikomeje kugenda bizambazama mu gihugu cy'u Burundi biraza guteza ihurizo ku rwego rudasanzwe. Kwikubitira rero nyuma yuko n'ubundi butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bukomeje kwikanga icyitwa Red Tabara, biravuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ubu uduce twinshi cyane cyane iriya misozi y'Irumonge nyuma yo gutabwa muri yombi ko abaturage benshi mu ntara ya Rumonge, mu bice bya Makamba, mu misozi ya za Kinyinja, mu misozi ya za Ruyigi, Cankuzo, muri Muyinga, Kirundo, za Ngozi, za Cibitoke hariya mu Bujumbura ndetse za Bubanza, biravugwa yuko deployment karabutaka ku ruhande rw'imbonera kurendetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB zikomeje kugenda ziyongera. Ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kwikanga icyitwa umutekano mukeya ndetse kandi bikavuga yuko uko umunsi ugenda uzaza undi ibi byose bikomeje kugenda bigaragarwaho n'uruhande rw'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi zikomeje kwikanga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuba byazamba ndetse kandi ibintu bishobora kuba byakomera cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru kubikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko amakuru ashingiye ku bikorwa byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru angeze aka kanya biravugwa yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa byo ku ruhande rw'abafatanyabikorwa ba leta y'igihugu cy'u Burundi cyane cyane abafite uruhare mu bikorwa bitandukanye bagira inyungu zikomeye cyane ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi cyane bivuga yuko nyuma yuko FDLR igize uruhare mu gufatanya cyane na leta y'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko rero nubwo ari ubufatanye hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi na leta y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ni FDLR ngikomeje guteza inkeke ku rwego ruri hejuru kuko nk'ubu biravuga yuko hari n'inama iri gutegurwa mu gihugu cy'u Burundi igiye kwiga ku kureba hamwe buryo ki niba FDLR yakomeza gushyigikirwa na leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se imikoranire hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse ni FDLR yahagarara nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa, ubona yuko ibintu byakomenetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni igihugu cy'u Burundi rero aka kanya kirimo ihurizo ridasanzwe ngira ngo amakuru yo turi kugenda tuyacamo ngira ngo ababyumva neza murumva ko no kwibata ariho utujojoba, ariko aya makuru muba mugomba kuyagezwaho mu budasa kandi bwimbitse kandi bweruye. Ari nayo mpamvu ngusaba ni wowe utarakora subscribe, utarakora like, share, comment aho bigenda neza naho bitagenda neza ukatubwira uri guhomba. Biravuga yuko rero uwitwa generali rwose Prime Niyongabo, uyu nguyu rwose mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko atari kumvikana cyane na bamwe mu basirikare boherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Biraterwa nuko zimwe mu ngingo nyinshi bamwe mu basirikare boherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingingo nyinshi zikomeje kugenda zigaragara. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bamwe mu basirikare boherejwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo hari amafaranga bari bemerewe kuzakirwa ku makonti y'imiryango yabo akazabafasha ndetse kandi aya mafaranga akazagira uruhare mu gufasha imiryango y'abantu mu basirikare boherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ngo bikaba bisa neza na misiyo z'abasirikare b'abarundi bagiye bahabwa berekezo za Somalia no mu bindi bihugu bitandukanye bazaho kugira ngo bahabwe indishyi y'akababaro ku bapfushije, bazeho kugira ngo bahabwe indishyi y'akababaro ku bapfushije, ngahubwo bikagaragara yuko uruhare rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi ngahubwo rwagiye rugaragara yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda igaragaza yuko rwose idashaka na gatoya umusirikare n'umwe uvuga yuko hari amafaranga leta y'igihugu cy'u Burundi mugomba. Ibi kandi bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi, bikanatangaza abantu benshi bibaza bati se leta y'igihugu cy'u Burundi nibikomeza gutya iherezo ryayo rizabirihe. Ibi rero ni ibibazo ubona yuko bikomeje kugenda bizambazamanitse kandi bikomeje no kugenda biba ikibazo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Leta y'igihugu cy'u Burundi rero abaturage bayo barayishinza yuko bamwe mu basirikare boherejwe hariya kuri buriya butaka abapfuye imiryango yabo iracyabaza indishyi y'akababaro ndetse kandi bikavuga yuko na bamwe mu boherejwe bavuga yuko bazajya bahabwa
agahimbaza musyi bategereje amaso agahera mu kirere. Ibyo rero ni ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ubona yuko nibikomeza kugenda byiganza cyane, ndetse kandi abaturage bakomeza kugenda babigaragaza nk'ibibazo bikomeye bizateza ikibazo ku rwego rudasanzwe ndetse kandi ku rwego ruri hejuru. Ni ibibazo rero mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda byiyongera. Ubwo ni situation ku ruhande rw'abasirikare boherejwe kuri buriya butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bemerewe indishyi y'akababaro, agahimbaza musyi, bakaba barategereza amaso agahera mu kirere. Ni ibibazo byinshi bitandukanye bishingiye ku mutekano, politike na diplomasi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ishyaka rya CNDD-FDD ibibazo byabyo ryo rikomeje kugenda byongera. Muri rusange urabona yuko igihugu cy'u Burundi cyugarijwe kandi gikomerewe, ndetse kandi ukabona yuko nibikomeza bizateza ikibazo ku rwego ruri hejuru. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha. Amakuru adasanzwe turaza kugaruka ku busesenguzi budasanzwe mu makuru tuze kugarukaho, tuze kubabwira ishyaka rya CNDD-FDD biri kuvuga yuko hari bamwe mu banyepolitike batawe muri yombi ndetse kandi abandi bagakurwa ku butegetsi. Tuze kumenya ese ni iki kibyihishe inyuma, ese biri guterwa n'iki ko ibibazo bikomeje kugenda byongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane.